Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Karen iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Inayat ko itinapudno ni Ronald. Ngamjak ni namnama akabalan naggayam aguliban. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Karen dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Amom Ronald, nakaragragsa ka. Gaputa ka kuyog ka manen ita nga agpasyar. Sapay na kumataag na nayon ti kinaragsak ti ayan-ayat na. Honey. Aguray ka man. Itayak pa'y laas sumanaw. Nakaululimag ka. Adda ka di parikot. Adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kat sapay la ko mata di nakagura. Anya nga minday ta, honey. Pakawanan ako nga. Waswasan tante relasyon ta. Anya? Abay akas tamad tanti bagbagam kanyak, Ronald. Adda ka di basol ka kan ka. Pakawanan ako ma, Karen. Saan kan nga ay ayatan? At dan sa baling ay ayatan. Isualipatin na kon. Nalabit asan adatatin ay kari iti tunggal maysan. Inayat ka itinapod no. Ngam kasto'y lagayam ti aramidam kanyak. Sapay la kumatadimon tumarik na tikas iti imparik nam kanyak ita. Sapay la Ronald. Nay, simbang pat kagaya mon anak ko. Ang apay ngagsangsangit ka. Anya tinapasabak. Nakiwin na swasan kanyak ni Ronald. Ang apay. Anya ti makagapo anakiwin naswasken ka tinobyom. Adda ka nun sa bali nga ay ayatan na, nanang. Nagsakit ti kastoy nagbanagan ti relasyon mi. Pulos adyak ni namnamang agbanag iti kastoy ti amin. Anyagay nga rod, anak ko. Aklo namun ti amin. Panunutom laangan asaan at talaga na kayo ti para iti tunggal maysa. Di mo ko maipalubos aday ta ti magdadaal iti biyag mo. Ngam nagsakit, nanang. Pulos ajak namnamaan daytoy nga aramiden ni Ronald kanya. Oy, friend, kumusta kan? Oh, apay amalmalday ka? Wan gayam, kumusta nga iti date ka ni Ronald idi kalman? Awanan, friend. Nakiwin naswasan ni Ronald kanya. Anya? Apay nga inaramid na tikastakan ka? Napukaw ka nun ti panagayat na kanya. Kan may isa. Adda ka nun sa bali ngay ayatan nga. Kat dayta tinasakit para kanya. Naglakalaang para kan kuha na tinakiwin naswas kanya. Unay mata ni Ronald. Di nala pinanunutan anabayagan ti relasyon nyo. Ay, ngamala. Move on, friend. Patsyag ang makasarak kan tumatlaang iti adayo ang nasaysayaan. Ngamday di Ronald. Agi ang manak iti panangan andingay mo kanyak, friend. Awan anyaman na. Agayam tasan ka di? O ala, orno sa muntabagim. Tamapantan iti sumaro no a subject ta.
Kababain ka dagiti ubing na maladaw ta. Ada ka pa'y matla dito isa alas anak ko. Awan ka di sa rakyo iti pagadalan na pangisursuruam. Adda tatang. Ngam madamdama akpay nga grubuan. Nasapa pa'y mat. Ay, kumusta kan ngay? Saan ka di mo't lama apiktaran ti panangisurom, gapo iti napasamak kada kayo iti kayan ayat mau. Saan matkit di tatang? Tauray kas di tinapasamak. Nakasagana ang mangawat iti amin. Tay tati kasayaatan. Ikararag tayo ang masarakan tumudlang ti lalaki nga agayat kan ka iti napudno. Wan, tatang. Dito'y tanghad tugaw, Karen. One friend. Hello, Ella. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo? Wala. Karen, isugayam ni Jonathan. Best friend ko. Kabarbaro at teacher dito ayanta. Jonathan, iso ni Karen. Co-teacher ta dito elementary school. Nice meeting you, Karen. Kasta akmat, Jonathan. Naragsak ka panagamamutan. Ala, sapay la ko mga rod, ta makapagsisiningad tayo amin. O sige, ag-lunch tayo nga rodan. Agawid kayo ka din, Karen? Ella? Wan, apay? Apag iso, agawid akmatan. Mabalin ka din nga itulod kay Jebalayo, Karen? Idagastan ni Ella ije balayda. Tamalabsan tamtlaang. Ha? Nakababain matkan ka. Ay na Karen, awan rumbang apagbainam. Nasing pati best friend ko. Adamat lugan na, di itulod na tan nga agawid. Makilugan takit din ka ni Jonathan. Dahil tilugan ko. Intay lumuganan. Alaman laangan. O sige, intang arudan, Ella. Ang mga numaabutan tayo pa'y itinapig sa atudo. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak dito'y balay, Jonathan. Pakaragsakak ti panang itulod ko kan ka, Karen. Nagmayat gayam dito'y ayan nyo. Nagadua mula iti aglawlaw ti balayo. Wen, nagagat nga min dagiti dadakkel ko nga agmula. Panagtalon ti pagbibiyagan mi. Ada ka magaya man ka rin anak kaw. Ada makadwam. Ay, wen tatang. Ni Jonathan, kaduak matlaang at teacher. Jonathan, iso ti amak. Naimbag nga oras yo, tata. Maragsakan anak amam mo kada kayo. Kastamad barok. Wala, dito'y ka na amang rabe eh. Karain, kaya ba mong tigayam mau? Ije kayo kusinang aglang lang. Mangantay nga minayin. Oh, nangag mo day jay, Jonathan. Oh my God. Narigat apababainan ni tatang ko. Mangantayo pa'y sakbay nga agawid ka. Sige. Agyamanak. Tapinatgam ti awis ko, nga agpasyerta ita dito'y park, Karen. Nakaragragsakak, gaputa kadwa ka manen. Kanayon mo't ngar aramiden tati kastoy, saan ka di? Sipod nagbalintaan na singad iti tunggal maysa. Anya di ko nam itay anapatag nga ibagam? Adito iti pangibagaam? Karen. Apay kita anak iti kasta. Ibagam latan ti kayat mo nga ibaga. Napatag ti kayat ko nga ibaga. Katsapay la ko ma. Tadinak to kagura. Wano liklikan. Gapo iti ibagakan ka. Karen. Diyak nga minin mailay magtipod no ariknak. Ay, niti kayat mo asawan. Agayatakan ka, Karen. Katsapay la ko ma. Taikanak iti gundaway. Amang ipanaknak iti dayta.
Diyak ninamna mga agayat ka kanyak. Ngam ikan na kumapay itinaan-anay apanawan ngagpanunot. Kayat ko ating-itingan tipod no ariknak para kan ka. Sapay la ko ma. Tamayat nagtumatlaang Karen. Napudno ti panagayat ko kan ka. Kat di kan to pasakitan. Sapay la ko mga rod. Tanapudno ka kadagiti ibagbagam itakanya. Kumusta nga iti date iti kalman iti best friend ko, Karen? Nasaya at matlat ta. Ngam amom friend. Nagdaton kanyak ni Jonathan. Kat? Ada ka din mo't lanamnama ti best friend ko kan ka, friend? Diyak amo friend. Saan ko pa'y asinungbatan? Imbagakan ko na apanunutak pa'y. Ay na, agbagay kayo adwa, friend. Sapay la ko matamaayat mong tumot ni Jonathan. Di ka madanagan. Nasaya at atao ti gayam ko. Madlaw ang nakaragragsak ka ita, anak ko. Apay, ada ka di rombeng amamwan me iti amam. Kuang amin nanang. Tatang, nagdaton kanyak ni Jonathan. Kat mariknak nga agayatak matkan ko na. Awan parikot iti dayta anak ko. Tinapatagkit saan na maulit ti pan nakapasakit mo iti kalabas. Husto ni tatang mo, anak ko. Madlaw mo't kitday anasingpat ni Jonathan. Ang tingi-tingam anaimbag terik nam para kan kwa na. Wananang, tatang, agyaman ak iti kanayon nyo apan ang palpalagip kanya. Nakaragragsakak ita Karen. Ngamin, kadwa ka manan. Kat kayat ko kumaadamagan. Noon damot la lugar ko di tapusom. Jonathan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Kat nakasagana ak nga guray. Uray ka sa no kabayag. Agyaman ak iti dayta panagayat, Jonathan. Nakita kan nariknak ti kinapudnong kanya. Kat sapay la kuma, tadi kan to agbalyo. Wan, aklo na konti panagayat mo. Pudno ka di tinangag ko, Karen. Oh, yes! Yes! Kamaudyanan na. Nauray kumutlaang ti panang sungbat mo kanya, Karen. Di ka nga rin aglaaw. Ah? Nakababain ka dagiti tao amang mangan dito eh. O, kita ang timalyaw da amin kadata. Diyak lang amin mailadawan ti ragsak ko. Ikarik, Karen. Si kantulaang ti ayatag. Kan agbalinak to anapudno kan ka. Namnamaak day ta akarim, Jonathan. Friend, pudno ka di tinadamag ko? Nga anya? Nga gayan ayat kayon ka ni Jonathan? One friend, inaklon kon ti panagayat na. Gaputan na panik na kakti kinapudno na kanya. Ay na, naragsakak para kada kayo adwa. Agbagay kayo. Gaputa agpada kayo anasingtot. Uray siyak, Ella. Nakaragrag sakak unay. Kat sapay la ko ma. Ta sa anak ton nga agsangit, gapukan ayan. Jonathan, Barok, mangan kalaeng di ka agbabain. Agyaman nak, nanamagda. Ipapabalay mo Barok. Iti mabiit. Agasawa kayong taon ka ni Karen nga anak may. Ket sapay la kuma tadi mo to pagsangitan ni Karen. Hayatan kan ipatag mo to kuma. Ikarik, Tata Ramon. Ay ayatag unay ti anak yo. Agyaman kami no kasta, Barok. Awan pagdanagan nyo, nanang. Nasingpad ni Jonathan. Ala, mangan tayo kit din. Ituloy tayo to ti agsasarita inton madamdama. Inton bigatan ti kalay sa ta, Karen. Naragsak ka kadi matlaang. Unay-unay, Jonathan. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Agyaman na, gaputa impa ay nakati Diyos kanya. Ket sapay la ko ma, tasaan kanto nga agbalyew. Gaputa ay ayatan ka unay. Ikarik day ta, Karen. Ayatan, kan ipatag kanto. Kastamot tan, dagiti agbalintong anak ta.
Nalpas matlaangan ti kalay sa ata Karen. Nakaragrag sa ka talaga. Kamaudyanan na. Agasawa ta matlaangan. Ay ayatan kaunay. Kat ikarik. Asiksikan tulaang ti ayatag. Oray siyak, Jonathan. Ikarik asikan tulaang ti agikot iti puso kan ayat ko. Naragsa ka pa nagkalay sa'yo, anak ko. Bendisyonan na kay kumati Diyos. Kablaawan kayo, anak ko. Ti Diyos, ti kanayon amang tarabay kada kayo. Ay na, congrats and best wishes kada kayo, adwa. Bagay kayo talaga. Agyaman kami. Unay. Sige laang kakabsat. Mangan kayo laang. Itang ay espesyal nga aldaw iti biyag mi. Agyamanak iti Diyos. Kaputa babaan kan ka. Nasubadan iti nalaos a kinaragsak ti saam anarignak iti. Un Karen. Kat ulitek manan nga ikariken ka. Asikan tulaang ti ayatag. Gaputa sika ti impay ti apo. Akata ko nay ko iti tong palbihag. Kablawan kayo, Karen. Naragsakak para kada kayo aduhan. Ket sapay la ko ma. Tama pa kawanak, gapo iti pa na magpasakit ko kan kay iti kalabas. Agyaman kami, Ronald. Lipato mo day jay. Awanin kanyak day jay. Agyamanak iti Diyos. Gapo ta impaay na ni Jonathan. Nga isuti nang iparik na kanyak iti napudno nga ayat. Lipatan tayo'n pinapalapas. Kat mga baruanan tayo. Gusto ni Karen, pare. Ala, makipagragragsak kakit di kada kami. Ita, addan dua nga anak mi kini Jonathan, Mr. Lonely. Kat pagyamanak iti Dios, gaputan na urnos, ken naragsak ti binukal mi a pamilya. Alakastan, kat agyamanak, tuy pagayam mo, Karen. Karen, pagayam ko. Kablaawan kayo kini Jonathan. Gapo ta na pagtalinaedyo ti kinaragsak ken urnos iti pamilyayo. Subadan lata ti apo ti anyaman asaam wenno rigat a pagdalanan. Alakastan ket sapay la kuma tagtalinaed kayo a napudno iti tunggal maysa tapno agtalinaed met ti urnos ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Karen, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutaso. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.